ovi tramvaji ove godine su nastali kao jedan vid umetničkog oblikovanja javnih prostora i taj projekat postoji još od prošle godine kada smo radili tramvaj koji je na sebi nosio kao neke razne ribice, što je u stvari bio deo jedne inicijative da se građani privuku na reku, a mi smo sve to uradili sa grafiti crtačima, pošto na neki način hoćemo da pomognemo njihovoj afirmaciji, odnosno da ih približimo građanima. Ove godine su nastala ova dva tramvaja, s tim što jedan je rađen kao nekakva reklama za Beogradski karneval brodova koji organizuje organizacija Public Art Public Space, a drugi tramvaj ima slobodnu temu i znači tu smo ostavili prostora samim crtačima da rade ono što se zove freestyle. Znači, tema je potpuno bila slobodna, s tim što je bila ideja da na neki način oni to ujednače, jer u principu oni svi rade dosta različito i svi dosta insistiraju na nekom svom stilu i na nekoj svojoj ideji. Ove godine smo pozvali crtače, znači naravno radili su naši crtači iz Beograda, a imali smo goste iz Mostara, iz Tuzle, Zagreba, Splita, imali smo jednog Francuza iz Marseja i njegovu devojku. I naravno svima njima bi se zahvalila što su došli da crtaju. U principu, mislim, ja i Marija smo autori projekta, a svake godine i znači naredne godine planiramo da bude više tramvaja i svake godine znači pozivamo različite crtače i u principu tu bitan deo cele te priče je i to druženje. Javni prostor u Beogradu nije dovoljno umetnički oblikovan. Umetnost se kod nas još uvek nalazi isključivo u galerijama i muzejima, odnosno nije dostupna široj javnosti. I naša ideja je bila da u stvari ovim tramvajima tu umetnost približimo posmatračima, odnosno da ovi tramvaji postanu neka vrsta pokretne galerije. Svakodnevno smo bombardovani različitim reklamama sa bilborda, sa vozila gradskog prevoza, sa raznih zidova. I bez obzira na to što jedan tramvaj jeste u stvari reklama za Beogradski festival brodova, on je pružio mladim umetnicima dovoljno slobode da oni izraze, da prikažu svoj stil i da izraze neka svoja razmišljanja, iako je tema bila ograničena. A s druge strane, drugi tramvaj koji im je dao apsolutnu slobodu da umetnički oblikuju javni prostor u kome svi oni žive. Znači, mi smo rekli crtačima da je tema karneval brodova i da u principu rade tematski, ali oni su imali slobodu i šta god da su nacrtali, to je moglo da ostane. Znači, šta god da su oni zamislili, moglo da samo na kraju piše da je to Beogradski karneval brodova, jer u principu glavna naša ideja je da tramvaji budu samo podloga za nečiji rad, šta god da se na njima nađe.